nukubabwira ngo pole ntabwo twenda kwemera kugira ngo abana bangaruka nguku bagende bajye kuba mu nkambi ntabwo twenda kubyemera uko baza bangana uko ariko kose uko bameze kose ku rugamba tugwana duhagarariwe n'Imana yo mu ijuru kandi Imana yo mu ijuru niyo rugamba rwacu kandi ugwanira ukuri ntabwo atsindwa ugwanira ukuri ntabwo aneshwa na rimwe rero kumva ko batuka razagapfe bakaza birukanka ngo baraje ntabwo bafite imbaraga ziruta izo bari bagiye gushyira mu mujyi wa Goma izo bari bashyize mu mujyi wa Sake izo bari barashyize mu mujyi wa Rubaya na za Bukavu n'ahandi turi kumvikana neza turi kumvikana mupoli mutuze murasubira hehe iwanyu twebwe dukeneye amahoro barasaba ngo nihabeho seserefe intambara ihagarare tujya mu biganiro bigamije iki amahoro ibyo tukabyemera ariko bane bagenze bate ubwo rero babyukije borosoye warusinziriye mwihangane umukoro twumvikanye turi kumwe komere turahari ku bwanyu twumvikanye neza turahari ku bwanyu ubu hano noneho bagenje bate nibwo baduhamagaye ngo nimuze hano nibwo baduhamagaye ubu nibwo baduhamagaye nibwo badukanguye uko rero badakeneye amahoro bakaba bakeneye intambara baraje bayibone twumvikanye neza baraje bayumve sawa mwakoze cyane nta kindi twenda kubatindira kwari kubabwira ngo kwanza mupole kwanza mwumve ko ubuyobozi buri kumwe namwe kandi bitarenze ejo bundi murasubira iwanyu mwicare mwicaye burundu utazongera guhunga sawa mwakoze mwihangane kubabara siko gupfa twumvikanye neza kubabara siko gupfa hano hari amazu muraba mucumbitsemo muruhukiremo iri joro wenda nijoro ry'ejo ahasigaye ejo bundi twese turajya iwacu Bukumbiri turajyayo abenshi ngo banageze Bukumbiri batwika amazu none turatwika inzu mufitanye ikibazo ngira ngo rero nkuko mubibona muri video dutangiye tureba AFC M23 imaze gutangaza ko intambara ari bwigitangira nkuko mubibona AFC M23 aho yaganiraga n'abaturage ba Bukumbiri mu burasirazuba bwa Remeka muri territoire ya Masisi aho aba baturage baherutse guhunga ingo zabo bitewe n'ibitero bikomeye byagabwe ku midugudu yabo n'ingabo za FARDC zifatanyije na FDLR na Wazalendo. Muri iminsi rero aba baturage bagaragaye baganira n'umusirikare wo ku rwego rwo hejuru wa AFC M23 mu butumwa bagejejeho yabijeje ko bazasubira mu ngo zabo mu gihe kitarenze iminsi 2 gusa. Icyizere cy'imirwano ni kimwe kongera gusubira mu byabo bakabona amahoro n'umutekano mu midugudu yabo. Isezerano ni isezerano. Ubwo n'ubutumwa bw'uyu musirikare ukomeye cyane muri AFC M23 wari uri kuganira n'abaturage bahunze ibyabo ndetse AFC M23 ikaba ikomeje kurwana no kuba yabatabara by'umwihariko ingabo za FARDC na Wazalendo bari gutwika inzu zabo bari kwangiza ibikorwa byabo ariko yabahaye iminsi 2 yonyine kuba bari buze kuba bamaze gusubira iwabo. Amakuru ajyanye
Sahane na Remeka Masisi ku murongo w'urugamba turaza kumeza tugenda tuyakurikirana aho ndaza kugenda yabagezeho 5 kuri 5. Tuvuye Remeka reka twerekeze no mu yandi makuru akomeye cyane. M23 ikomeje urugamba. M23 nyuma yo kugabagaho ibitero nyuma yo gushotorwa ndetse bamwe mu basirikare bakuru bayo barimo Lieutenant Colonel Wiringoma bakasiga ubuzima yamaze gutangiza nayo ibitero byo kwirinda umwanzi ndetse turakomeza kugenda dukurikirana kugira ngo tumenye amerekezo y'imirwano itangiye cyangwa ikomeje aho mu bice bitandukanye by'umwihariko muri Masisi hakomeje kubera imirwano ikomeye cyane. Rero M23 yisubije uduce dutanu n'utuye. Umutwe wa M23 wisubije uduce dutandukanye two muri territoire ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru nyuma yo kutwirukanamo ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryaherukaga kutwigarurira. Amakuru atandukanye aremeza ko uduce AFC M23 yisubije turimo Kasengi, Luke habere imirwano ikomeye cyane, Katobotobo, Kaniro na Kazinga. Kuwa gatatu ubwo AFC M23 yari yisubije agace ka Kasenyi, utu duce twose n'utundi two muri territoire ya Masisi twari twigaruriwe na FARDC n'abayifasha ku rugamba mu ntumbero yo kwisubiza agace gakungahaye ku mabuye y'agaciro ka Rubaya. Leta ya Kongo Kinshasa iheruka guha Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibirombe bicukurwamo kolta byo muri Rubaya kugira ngo zijye ziyacukura. Ubwo ndavuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi rero bikaba ari ibintu bishobora kuba biri gutuma AFC M23 ivuga ati tugomba kurinda ahantu ndetse Leta ya Kinshasa ikavuga ko igomba uko byagenda kose kongera kwisubiza Rubaya kuko 15% bya kolta ikenerwa ku isi iva ahantu. Rero n'ahantu hakomeye cyane ku mpande zombi yaba kuri Leta ya Kinshasa ndetse no ku ruhande rwa M23 kuko M23 yakora amafaranga menshi. Amaraporo atandukanye mpuzamahanga yakomeje kugenda abigaragaza yaba imisoro y'abacukura amabuye y'agaciro ndetse n'ubucuruzi bubera muri icyo kirombe cya Rubaya bikaba byinjiriza AFC M23 agatubutse gatuma ibasha gusavayivinga, gatuma ibasha kubaho. Mu bijyanye n'imirwano yari yabanje kuba cyangwa ikomeye cyane mbere yuko AFC M23 yigarurira Luke, byari ibintu bikomeye cyane. Amakuru yavugaga ko nkuko tukesha Kivu Morning Post yavuga ko imirwano yubuye hagati y'abarwanyi ba AFC M23 mu mujyi wa Luke muri territoire ya Masisi ni nyuma yuko abarwanyi ba AFC M23 bari babashije gutesha ingabo za FARDC n'inyeshyamba za Wazalendo zari zagabye igitero muri ako gace. Imirwano yo kuri uyu wa kane tariki 26 Gashyantare 2026 ikabivugwa nibura mu birometero 6 uvuye Kazinga ahari kumvikana urusaku rwinshi rw'amasasu. Gusa ku bw'amahirwe ya AFC M23 ndetse n'urugamba rukomeye cyane barwanye ngo bakaba bamaze kwigarurira aka gace. N'ibintu bikomeye cyane, imirwano irakomeje. Ndaza kugenda mbakurikiranira kugira ngo tumenye uko byifashe ku mirongo y'urugamba igiye itandukanye kuko Leta ya Kinshasa drones yazanye ikomeje kuzikoresha, izi ndege zitagira abapilote by'umwihariko muri Masisi. Ubwo turavuga muri Kivu y'Amajyaruguru, Masisi, Warikare, ubwo na Rubaya aho ngaho n'undi, ndetse tukamanuka tukajya no muri Minembwe aho FARDC ikomeje gukoresha drones z'intambara ifateje n'abacancura abanyamahanga bayifasha muri uru rugamba. Biraza kurangira bite mu bane natwe ndakomeza kugenda mbakurikiranira 5 kuri 5 bakura cyane muri abagaciro.